Šarčević, izvolite. Poštovana predsjednice Narodne skupštine, uvaženi ministri iz Vlade, predstavnici nezavisnih tela i organizacija, kolege, koleginice narodni poslanici, građani Srbije, želim pre svega na početku u ime Jedinstvene Srbije i u svoje lično ime svim građanima i svima vama da čestitam novogodišnje i božićne praznike i da poželim da ova 2026. godina bude još bolja i uspešnija i svakako mirnija i dosadnija od prethodne. Danas ćemo diskutovati o izmenama i dopunama pravosudnih zakona kako bismo naš pravosudni sistem učinili funkcionalnijim i efikasnijim. Diskutovaćemo o pravu u vremenu kada je pravo sile slomilo silu prava, u vremenu sunovrata trenutno važećeg međunarodnog javnopravnog poretka, u vreme kada hapšenje predsednika jedne međunarodno priznate države u njenom glavnom gradu, u rezidenciji tog predsednika od strane druge države predstavlja pucanj u međunarodni pravni poredak. Neki kažu da su time SAD ubile postojeći međunarodni javnopravni poredak koji su same stvorile, odnosno njihovi predsednici Woodrow Wilson i Franklin Delano Roosevelt. Bio je to pucanj u međunarodni poredak zasnovan na supremaciji međunarodnog prava, na postojanju nadnacionalnih tela poput Društva naroda, kakav je bilo između dva svetska rata i Ujedinjenih nacija nakon Drugog svetskog rata. Ali da budemo u potpunosti posvećeni istini, u vreme kada, nažalost, savremeni čovek umesto da pokuša da dosegne do istine, pokušava da istinu spusti na sopstveni nivo, nije to bio prvi pucanj u postojeći međunarodni javnopravni poredak. Ono što razlikuje ovaj od prethodnih pokušaja jeste da je predsednik Trump prvi put nije taj pokušaj uvio u neke oblande demokratije, u odbranu demokratskog poretka i demokratskih vrednosti, već je otvoreno rekao da mu treba venecuelanska nafta i, gle čuda, samo nekoliko dana posle hapšenja predsednika Madura napravljen je sporazum između SAD-a i Venecuele o izvozu nafte u vrednosti od 2 milijarde dolara. Ista stvar se dešava i sa Grenlandom, koja je teritorija Danske kraljevine. Prekjuče je republikanski kongresmen Randy Fine predstavio Senatu zakon o aneksiji i državnosti Grenlanda kojim se predsednik Trump ovlašćuje da preduzme korake koji su neophodni za preuzimanje Grenlanda i pokretanje procesa za njegovo pripajanje SAD. Čak čujemo da je neko procenio i da je odluka da neko ne bude više Danac ili Grenlanđanin, već da postane ponosni Amerikanac, vredi između 10 i 100.000 dolara, pa da vidimo da li je ta trgovačka svest jača ili je jača nacionalna svest. Biće interesantno to gledati. Prvi pucanj u međunarodni javnopravni poredak bio je milosrdni anđeo, odnosno besomučna agresija 19 država NATO pakta, među kojima, gle čuda, i Danska, i pokušaj otimanja naše južne pokrajine Kosova i Metohije. I sada bih ja ovde mogao da kažem i da seirim da ko drugom jamu kopa sam u nju upada, ali neću. Neću jer nije ni hrišćanski ni ljudski, a i male države poput Srbije svakako nemaju ni razloga da se raduju promeni međunarodnog pravnog poretka, jer vraćanje na stari međunarodni poredak iz 19. veka zasnovan na ravnoteži sila, snaga, ne donosi ništa dobro malim državama poput Srbije. Male države ni u postojećem međunarodnom pravnom poretku nisu imale neku veliku šansu, osim da se bore kroz Ujedinjene nacije, da se pozivaju na međunarodno pravo i slično. No, kad smo već kod toga, vidimo da je trenutno nacionalno pravo postavljeno iznad međunarodnog kod velikih država i zato hajdemo mi da se bavimo našim nacionalnim pravom i našim nacionalnim pravosuđem i da uredimo naše nacionalno pravosuđe. I zaista smo se trudili prethodnih godina da to činimo, naročito kroz ustavne reforme i donošenje pratećih pravosudnih zakona.
Sa ove vremenske distance možemo da kažemo radili smo puno, ali ko radi taj i greši. Mi iz Jedinstvene Srbije smatramo da smo kao vladajuća većina napravili i grešku time što smo izvršili reformu pravosuđa na način na koji nije urađena čak ni u mnogim državama Evropske unije. Zašto to kažem i zašto to tako mislimo? Pa svako demokratsko društvo, svaka demokratska država je kao tronožac. Oslanja se i treba da se oslanja na 3 grane vlasti, na zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu. Mi smo, da bi taj tronožac bio stabilan, moraju biti stabilne sve te 3 grane vlasti i da kontrolišu jedna drugu. Mi smo, nažalost, ustavnim reformama taj balans poremetili. Naime, imamo situaciju da pravosudna grana može da kontroliše vlasti, može da kontroliše izvršnu i zakonodavnu vlast, a samu pravosudnu granu vlasti ne može da kontroliše niko. I tu je problem. Tu je problem i mislim da dok to možda nije sporno kod samih sudijskih funkcija, po nama itekako je sporno u tužilačkom delu pravosuđa, koje uzgred budi u mnogim državama deo izvršne vlasti, a ne pravosudne, i to je prosto nedopustivo i pokazalo se da nije dobro i zato smo došli gde smo došli, da građani Srbije, čitavo društvo, mi ovde u Narodnoj skupštini, Vlada Republike Srbije, predsednik Republike Srbije, vapimo za pravdom, a pravdu ne dobijamo zato što se deo tužilaštva, a mogu da kažem i deo sudija, odnarodio. Odnosno, ja sam ovde više puta govorio da se mi iz Jedinstvene Srbije, i zaista puno puta sam to rekao, da nezavisnost pravosudne grane vlasti i pravosudnih funkcija i samostalnost ne mogu biti shvaćene kao privilegija jedne grane vlasti ili, ne daj Bože, kao privilegija pojedinih nosilaca pravosudne funkcije, već isključivo kao sredstvo za borbu za ljudska prava i slobode građana. Međutim, po onom Marfijevom zakonu, čega smo se plašili i na šta smo ukazivali, to se, nažalost, i desilo. Imamo jedan deo tužilaštva, a mogu reći i deo sudstva, koji se odnarodio, koji je upravo, i to možemo videti kod ovog izbora za Vrhovni savet tužilaštva, znači koji se grčevito bore za svoje pozicije iz razloga jer su samostalnost i te privilegije shvatili kao lične privilegije, a ne kao sredstvo kojim treba da se bore za dostizanje prava i pravde. Naravno, mi smo reforme u pravosuđu sproveli iz najboljih namera, želeći da dobijemo efikasan i funkcionalan pravosudni sistem koji će građanima Srbije omogućiti da brzo dođu do pravde, da će Srbija biti vodeća država po pravnoj sigurnosti, samim tim da će biti mesto još bolje za investiranje, za privredni, svekoliki i društveni razvoj. Ali, kao što sam ranije govorio, mi možemo ovde napraviti najbolji sistem, idealan sistem i da obezbedimo i najviši stepen autonomije istima, a da sistem bude besmišljen. Zašto? Zato što nije sve do sistema, već je mnogo, sve to zavisi od pojedinaca, od nosioca pravosudnih funkcija, od njihove stručnosti, od njihove osposobljenosti, posvećenosti poslu, pa sve do njihovog ličnog, moralnog integriteta, osećaja za opšte i javno dobro itd. Nažalost, imamo nosioce pravosudnih funkcija koji zanemaruju društvenu odgovornost i lične ambicije, koje god da su, ekonomske, političke, profesionalne, stavljaju ispred opštih društvenih interesa. Meni, nažalost, pojedine nevladine organizacije iz oblasti pravosuđa, ali ne samo iz oblasti pravosuđa, danas više liče na političke stranke nego na strukovne nevladine organizacije. I to tako i deluju, i to u onom, ajde da kažem, lošijem delu kako je negde opšte mišljenje da funkcionišu političke stranke, a oni su baš taj deo uzeli i tako funkcionišu. Uostalom, imamo i ovde sada predstavnike nekih
bivših nevladinih organizacija koji su prerasli u političke stranke i sada su ovde naše kolege narodni poslanici. Sutra će umesto njih doći ovi novi, jer ovi su sada više istrošeni, a ovi novi će zauzeti njihova mesta, pa ćemo možda sutra imati ovde u ovim klupama sudiju Majića ili možda, evo, Miljka Radisavljevića koji ide u penziju pa taman da popuni poslaničke klupe, rektora Đokića i ko zna koga, onih koji su danas inkorporirani u državu, koji čine deo države, a koji su u prethodnom periodu pokušali da uzurpiraju državu i da je otmu od naroda. Znate, ne kaže naš narod za džaba ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zverka otkrije svoj trag. Taj sneg u političkom smislu biće izbori krajem godine. Mogu da otvorim sezonu opklada da će u narednom periodu ovde sedeti neki koji su u ovom trenutku ti delovi države, koji su se odnarodili, otuđili, koji su pokušali da otmu državu od naroda, koji su na sve načine opstruisali funkcionisanje države u tužilaštvu, sudstvu, pa i obrazovanju i informisanju. Poslanička grupa Dragan Marković Palma i Jedinstvena Srbija podržaće predložene izmene i dopune zakona iz oblasti pravosuđa, jer smatramo da će naš pravosudni sistem, naročito kada je u pitanju tužilaštvo, ali i kada su u pitanju intervencije u mreži sudova, učiniti naš pravosudni sistem funkcionalnijim i boljim. Ali mi ne odustajemo ni od našeg zahteva da vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac podnese ostavku na tu poziciju zbog svega lošeg što je učinila tužilačkoj profesiji, državi i građanima Srbije. Znači, podržat ćemo sve ove pravosudne zakone. Što se tiče sporazuma sa Mađarskom o graničnoj kontroli, drumskim, železničkim i vodnom saobraćaju, taj sporazum jeste jedan vid uređivanja odnosa sa Evropskom unijom, jer Mađarska jeste deo Šengen zone i rekao bih da je to pravi pristup evrointegracijama, odnosno da je to onaj realni, životni pristup od kojeg će korist videti i građani Srbije i građani Mađarske. I mi iz Jedinstvene Srbije smo za takav pristup evrointegracijama. To je pristup koji vodi računa o interesima države i njenih građana, to je dostojanstven pristup. Žestoko sam protiv snishodljivosti pojedinih naših kolega koji obijaju hodnike Evropskog parlamenta, tužakajući Srbiju toliko da su dosadili čak i Mekalisteru, koji je zadužen za spoljne poslove Evropskog parlamenta, koji je rekao da svađajte se na srpskom, a kada dođete u institucije Evropske unije, branite i štitite interese svoje države. Taj mentalitet sluge ili podanički mentalitet se nama uopšte ne sviđa. Psihološki je sklop pojedinca ili grupe koji karakteriše preterana poslušnost, nedostatak inicijative, duboko ukorenjena potreba da se udovolji autoritetu čak i na sopstvenu štetu. I dokle to ide, evo vidimo da se pojedini u medijima, bar ovi naši kolege, raduju dolasku Picule, Nemeca i ostalih mrzitelja Srbije i u tom smislu podržavam odluku da predsednica svoje unapred predviđene obaveze izvršava i oni će doći onako kako su i nenajavljeno i kako su i pokušali, znači inkognito će i proći. Sve to nam ukazuje i ovo što sam pričao na početku o geopolitici i o pravu i o sporazumima, sada se vidi koliko je važno bilo voditi suverenu i izbalansiranu politiku kakvu je Srbija vodila u prethodnom periodu, vojno neutralnu politiku insistiranja na međunarodnom pravu, politiku insistiranja, odnosno da se neguju dobri odnosi sa svim akterima na svetskoj političkoj sceni, a pritom pre svega vodeći računa o sopstvenim nacionalnim interesima. Moramo biti svesni da niko drugi neće štititi naše nacionalne interese i to možemo videti i na primeru Venecuele i na mnogim drugim primerima. Znači, moramo voditi politiku po principu uz se i u svoje kljuse. Zato nam je više nego ikada potreban mir, stabilnost,
saglasje oko najvažnijih nacionalnih interesa. Ako ne možemo da se složimo oko toga da Srbija mora očuvati mir, stabilnost, ekonomski razvoj, onda zaista ne znam oko čega možemo se složiti i okupiti. Veliki francuski filozof tradicionalizma René Guénon u svom delu Kriza savremenog sveta napisao je: teško vama slepe vođe, kaže se u Evanđelju. I zato zaista danas možemo vidjeti slepe vođe slepih koji će ih, ako ih neko ne zaustavi na vreme, neminovno odvesti u provaliju, gde će svi zajedno nepovratno propasti. Završen citat. Ako velike sile mogu sebi da priušte luksuz da imaju slepe vođe, mi ne smemo se praviti i ne pravimo se ni slepi, ni gluvi, ni nemi. Mi moramo više nego ikada raditi na ekonomskom, vojnom i svekolikom snaženju naše Srbije, što možemo samo putem mira, stabilnosti i sabornosti. Zato je aktuelna politika države Srbije u najboljem njenom interesu. Ono što Srbiji nikako ne treba u ovom trenutku jeste da ponovo postane eksperiment velikih svetskih sila, kao što je bivala mnogo puta u istoriji. A istorija bi trebala da bude učiteljica života, zar ne? Još jednom, Jedinstvena Srbija, poslanička grupa Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija, u danu za glasanje podržaće sve ove predloge, ali ovom prilikom šaljemo i podršku ministru Selakoviću na njegovoj borbi da dođe do pravde i istine. Hvala. Hvala vam. Reč ima narodni poslanik Branko Pavlović.